Sawubona Khunjuliwe. Mawufunza incwadi yaGenesis sahluko 37 ngesikhathi bomnakabo Josefa bambona base babamba umhlangano bathi akabulawe. Kunemuntu lowathi cha angabulawa nguRubeni umnakabo lomthala. Lokwenda Josefa athi makafika la kumele afe khona wabangelwa ngumuntu lo wamkhulumela wamvikela. Angathi dingakhi dingoti lo tengcile, kepha uNkulunkulu wakhuluma wathi wena ngoti yekufa ungamthinzi lo. Angathi dingakhi dingoti lo bhekene nato emsebentini, ekhaya lakho, ebandleni, kepha uNkulunkulu wabeka intsambo lebovu wathi ungamthinzi lo. Awukaphephi ngekuhlakanipha nekwati kwakho, uphephe ngoba ukhona lokukhulumele ngesikhathi wena ungeke ukhone kutikhulumela. Nasi ngwaselusuku sakavuka udle solo sisedlelweni lethu lemaKorinte esibili sahluko 12 verse 8 na 9. Kwathi made kwaba ngemahlandla lamathathu nginxusa iNkosi kuthi ilisuse kimi. Awu Nkosi yami, isihlobo sami, kwangathi nami bengasho kuwe ukuthi mangabe bonxusa angathi sengemahlandla lamangaki. Solo unxusa ukuthi Nkosi susa leli nyeva kimi. Kwekucala ngasho ukuthi ngiyakuthandazisa ukuthi lisuke. Kwesibili ngikuthandazisa ukuthi ufane uve nangverse 9 lothi kodwa iNkosi yathi kimi. Mawungafane uve nje ukuthi iNkosi ithini kuwe ngaleli nyeva, tindo ngiladawushintsha khona. Uthi-ke Pawula, iNkosi yathi kimi, umusa wami ukwanele wena, ngobe emandla ami abonakaliswa aphelele ebuthakathakeni. Kusho ukuthi la ebuthakathakeni kusenkundleni la kudlala khona, la kukunyenti khona emandla aNkulunkulu. Njengaloku kunetindo longeke uze utibone, njengenhlanti nje ngeke uze uyibone etikwelitshe idlala khona, kepha uyikhanza emandini. Ngiko-ke nemandla aNkulunkulu kwangazuthi la amanengi khona akusiko emandleni, kepha kusebuthakathakeni. Kungesikhathi ungakhoni nanekukhuluma kahle, kungesikhathi ungakhoni nanekuthandaza kahle, kungesikhathi ungakhoni kumbe nekucabanga kahle. Ngila emandla aNkulunkulu aphelele khona. Uma umuntu emuka sewuke weva kuthiwa laba kwati kuhlamba, uma bambona acala emuka abatatateli kuyawumkhipha leni, ngobe usuke asenemandla ekulwa. Kungenteka ukuthi yazama kumephula bese ulwa nawe. Ake ngisho ukuthi mangabe umuntu asenemandla akuphikisa ube bathi uyambonisa angafuni kubona, kusho ukuthi ngikhanda cala kucwila, myekele. Ngila masathambe khona athi bhece, sewubona lokuthi hayi nyalo, noma ngingathi akazube ka100 utawuzuba, lapho sewulungele. Ngesikhathi sekabuthakathaka sewulungele kusitakala. Uthi uNkulunkulu, umsa wami ulungele ukwenele emandla abonakaliswa ebuthakathakeni. Ngulapho aphelele khona. Mase uthe bhece uthambe kahle, ngula emandla aNkulunkulu akucuphula khona, abonakala khona.
Amen.